you're gonna definitely forgive me if voice yami it's very bad. Ndiyagula good people, ndine-fever. Ndiyagula good people, ndine-fever. I'm in Saldanha ngoku, ndiseSaldanha and yeyi ndisengxakini. Abantu kunzima uthetha nam. And even the colored people, when they come to me, they speak Afrikaans. The white people come to me and they speak Afrikaans, thinking that I'm an Afrikaans speaking. I always tell people, no, the good people, this is just the color. It's just the color. I'm not colored. And ekhaya wonke umuntu umhlophe, good people. There are very few people about dark skinned. Phantse sonke ekhaya simhlophe yabo. So omnye ubhuti ufika kum apha, ufike undibulisa nge-English, ndivume nge-English, yabo. And then andibuza uba, what race are you? Because apha ezantsi siyaphikisana, yabo. Because ndikwibhoti, so yandibuza uba, what race are you? Apha ezantsi siyaphikisana, and I'm like, ndingumXhosa. And then ubaleke waya ngezantsi, man, ngumXhosa. Like, why? Because the color, people are thinking that maybe I'm colored or something. I'm not colored, good people.